تماشوان هێژا گرێدای سەکنا ئالیان لەسەر دیالۆگا لەگەل ڕێژیما سووریێ هەروەها گرنگە دیالۆگا یەکریزیە کوردی ئەم دەرباسی ئەڵمانیا بۆ ترۆپ دەبن چالاکبانا سیاسی نەورۆز بیژۆ لەگەل منە دەم باش برێز نەورۆز بیژۆ ئەس ژوێ پرسێ دەست پێ بکەم نوها مەجلیسا سووریەی دەمۆکرات داخوازەکەوی یا دیالۆگێ لەگەل ڕێژیما سووریە هەیە ددەمەکێ دەگۆ پرۆسەیە دیالۆگا کوردی برێڤە دچە ددەمەکێ دەگۆ ئەمریکا ناڤبەینکاریە دەکە ددەمەکێ دەگۆ وڵاتین ئەوروپای پشتگیریە دیالۆگا کوردی دکن vê daxwaza Meclîsa Sûriyeyê Demokratîk çawa din? Şevbaz ji bo te û bînerê Kurdistan 24 Rêzdar Cemal ji xwe necara yekemîn e wek kesên nav li xwe dikin Meclîsa Sûriya Demokrat ya PYD be ya rêveberiya xweser be têkiliye wa jî destpêka şoreşa Sûrî ta ana bi rejîma Esed ji xwe xut nebûne lê her car jî çi cara pêwendî kirine پەیوەندیە وانە بێ ئەنجام دەرکەتنە ji ber got ev rejîm yanî dîrokek me gelekî dûr û dirêj pêr heye rejîmek faşîst e diktator e me wek Kurda wek milletê Kurd heta vê deqê jî me nedîtiye ji ber wilo em te encama ji vê diyalogê nabînin. Birêz bîjo her wiha sekna enekese heye enekese diyar dike ku diyaloga Kurdî birêve diçe lê enekese biriya opozisyonê ve di asta navdewletî de platformê navdewletî de ji xwe li gel rejîmê diyalogeke gorrêve dibin heye li Cenevê di komîteya destûrî de dibin çavnêriya netewên yekgirtî de vê sekna enekese tu çawa dibîne? بله شخوا دبگو کریزا سوری شخوا ودریا دولت مزن وک امریکا و روسیا و کسن اتحاد الاوروبی نتوین یگرتی و بیچاره سر کرن و هر کس جد زانه ایرو انجمن اجتماعی کردی دریا اپوزیسیون ر بش گلکی گرنگ جی خو یعنی رولا خو دیپلماسی گلکی دلیزه جبر وی کی ام جی دبیجن گرک چی کسی بخوازه کریزا سوری بیچاره سر کرن یا تایبت آمه زگریکا ملتی کرد دبگو ام دیپلماسیتی چارەسەر bikin û em diriyên diplomasî herin va dewletên mezin û em li ber çavê xwe bigirin tiştê yanî bûyerê li Rojavayê Kurdistanê çê dibe em li ber çava bigirin û em biriyên diplomasî herin nerîna me de rola encûmanan îjtimacî gelekî erênî ji aliyê diplomasî de lîst û ev kesên din jî evê xwe dikin meselen biryarên xwe dikin meselen خودیه کردایا بخوازن رولکی د هلوستا کردی د بلیزن نرین آمده گرک با آلیه دیپلماسی و د بریار ناب دولتی ر قاربن خو بگین و دولت مازن جبو رولکی ارینی بلیزن برز بیجو هر وها دیالوگا کردی بری و دچ نه د پنگا با سیم ده جو خود د پنگا وین یکم و دوام ده هم ری کفتنین کو دوی چرچوی ده جی دنابینا آلیان ده هاتبوون واژۆکردن ڕێکەفتن لەسەر هاتبووکردن هەنە وەکی کۆ ئالیین کوردی دە ئاستا ناودەولەتی دە بە دیالۆگێکی بە پلاتفۆرمێکی بەشداری بکن di پرۆسەیەکی دە وسادە داخوازە دیالۆگی لەگەل ئالیین din تایبەتی لەگەل شامێ نرخاندناتە لەسەر وێ شخوا هر کس تنه از دبیجم ناخوازه اف دیالوگا کردی هر سری ام همو بشگرتیا دیالوگا کردی دگرنه دا گو انجام باش ری درکبم اف روشا ملتی می کرد لروش آبای کردستان تی در باز دبه ام دخوازن ملتی ما جی خلاص به یک هلوس برای یک سیاسی بی آبا کرن به پروژه کردی نتوی ام لحظ بکن تنه ام قاربن خدمتا پروژه خواهی کردی و ملتی کرد لروج آبای کردستانی بکن ما مست دیالوگا کردی جی ارینی لبام همو کردی روج آبای کردستانی لگلک زحمتی ویجی هنه دنری رامد گلک دسویردانی جی دوی دیالوگا کردی دکن ام بهوین دستی خواه يعني جبي ديالوجا كردي بكشينا داغو امو كردي سوري لهب بكن وانجام الباش جبي ديالوجا كردي دركبه يعني بلكي تتزانجي ما مستوى تشوبينا وبيناري تحموجي تزانين يعني ام دبينن دفر عليك اف بارتي نابلو فكرنا بارتي ينكيه باف نافي وانا چنن ايجي ديالوجي انا بانجمانا اجتماعي كردير دكن ام دبينن عيني وقت بانجي تكن ديالوجي بريجيما اسد ركد نارينا مد جركم
مالا خوی کردی پیشی بسر هف بینن و ام بیک هلوست و یک پروژه درکبن داگو امبری خو بدن که ملتی کرد پشت گرتیا ما بکه یعنی نه نگک مال روسیا بنگک مال شامی به و نگك ما لقام شروب وكسم قنديل ما بريفا ببن دنارينا مد و اف ديالوج انجامي وي باش جبو ما وكردي روج افان درنك هذا هر دوی چرچویا کو تا نشان کری ده دخوازم بپرسم من نوروز بیجو نها او آلین گولی دشی دیالوگا کردی سکنینه هزین حرمی شام طهران انقره و حتی جهکی پکک ایگولی دشی وی دیالوگی سکنا خدای دیار کرن لآلیه دنجی امریکا یکیتی اوروپا ولاتین زلهیز وکی فرانسا بریتانیا آلمانیا گوگلک جاران برپرسین پارتیین کردی این روجابای کردستانی جی لسر اکرانین کردستان 24 نزمان او بینه دیالوگا کردی گو پشتگیری جیهانا دموکراتیک دبینه دکاره روشک چاوا بده دوزا کرجی لروجابای کردستان بله شخوا اف فرصة جمر هاتيه واف دولتين مزن وك امريكا وروسيا الى روج اواي كردستان دمينن جرك دنارينا مدى اف درفت امجدس خوا نبن وام بانجام باش جبه ديالوكا كردي دركبن داغو ام خزمتا ملتي خوا ودوزا خوبكن دولة مزن وك امريكا وك روسيا وك الاتحاد الاوروبي يروح مو بشقت يا في ديالوكا كردي بكره لي وقت اني زمان بيغمان دجمني في ديالوكي جي هنا يعني دجمنه هي كميد نارينا مد ايروبا كشر في ديالوجا كرديتك ودليل لسر قوتنا من هر دهرو جاوي خو پیشاندانه کې چیک و حجتا تیخ دسته ترکاده و صورتي اپو هلده و هر دهرو جا مثلا وقت مقوت و خو پیشاندانه چیک و حجتا وقت دوباره ک دخ دسته ترکاده نارينا مد بشكلنا بيدي هي ناخذ ديالوج هر سري وناخذ روش اباي كردستاني ساغلم بب وام بگين انجام الباش جبه ديالوجي ام يعني دريا كنالا ورا از دخوازم و ام بانجيت كن چي كسي دا دسورداني دنا في ديالوجا كرديت كن ج پكك ج قنديله به ج شامي به ج ايراني به ج تركي به دسي خوش ناف روج اباي كردستاني بكشينن او بشي دناف بيدي او کسی دخوازن پشگرتیا کردی روش آبای کردستانی بکن و دخوازن خدمتا کردی روش آبای کردستانی بکن امجی دستی مل دستی وادا گم کاربن خدمتا ملتی کل روش آبای کردستانی بکن و ام في يعني فرصة زيرين امجي دست خوانبن ام بلنگه کی زلال و بلنچی دبیجن دوی پککی دستی خوش روش آبای کردستانی درک بله سپاس نوروز بیجو چالکوانا سیاسی گو جبوت رو با آلمانیا تلگل سپاس جبوتا